Ya, becak-becak di Siantar mengantri menunggu penumpang di Jalan Merdeka Pematang Siantar. Inilah becak-becak di Pematang Siantar menunggu penumpang. Inilah becak-becak di Kota Pematang Siantar menunggu antrian di Pasar Horas Siantar, Jalan Merdeka, Pematang Siantar. Mereka dengan tertib menunggu antrian. Dari Pematang Siantar, Tagor Sitorang melaporkan. Dari Pematang Siantar, Tagor Sitohang melaporkan. Terus lintas kota Pematang Siantar.